حبيب الله إبراهيم خليل الله إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Amnano wanje nakwakira program ito ekinyamulungi program y'obusiramu live aha TV West Studios omutebe kanisa nkawuleja ndi Hawa Sali Musa kandi erizoba nyinemu Sheikh Muzaffar Kawesa kandi n'omushomesa wa Emirates Nursery and Primary School bitu ntaka mwakire reka mbaze ntangire mwena abaruga kusala ejuma kampani yangu yabatambura kurungi munonga abarwire nshasha nimwe kandi abafera ntugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nimwe abarene batebekanisa majenye ntubendesa ebirungi biyonka so reka mbanze nano kusasira abantu bo obukama obwatoro habo kuferwa omukama oyo nyimba kabamba iguru rukide wa kana mazima nshasha nimwe kandi nshashana n'abantu mwena na Uganda yo nokutwariza hamwe ahabo kufa komukama oyo so ntureni bagambira ngo kimwe cyona Quran na hadith abikachigamba hoje mnonga so nanirizoba topic itukuza kurebaho mazima ikagambwa hoje mnonga omukitabe kiri kwera cya Quran na hadith erizoba nyenda tureba nshonga ekwatire na nokukuma omurano ningashi okutwariza je bamuranwa nigoma na magwito garizoba so bata okutega amatana na misho mazima kandi base kukira ekiwaiga mu program eje Sheikh Muzaffar Kawesa nakwakira mu studios na mashallah aturabantu salam na barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baronje bari kutureba nimbashya hukira musyo kurwa Allah subhanahu wa ta'ala ndukugira nti emirembe ebe aharimwe okusasira kwa Allah n'imigisha yeyona ebe aharimwe amen masha Allah mwebare okuba muri TV West ashaheze nko kuba bagambira amazina ndi Sheikh Kawesa Muzaffaru kandi ndiyo mushomesa aha Emirates Primary School erukushangwa Rugazi Mbarara. Okay, barakallahu fikum. So shitugende aha murama gwenye banza tusobore omuranwa aninga sho murano nchachi kan Qur'an hadithe nibikigambaje. Naam, umuranwa oburano muntu kuba murano wa mutahiwe ninga shi tweta mu rujungu neighborhood. Allah subhanahu wa ta'ala kachigambaho Qur'ani. Haza nchikutangaza nti Nabi sallallahu alayhi wasallama we chikahikana ku mutinisa ahabo kuba ubu Jibril malaika ayabire nabana muretera ubaka kurwa Allah subhanahu wa ta'ala buri kuyabira ija amugira tkonka barano babatwarizeje twarizaje barano bawe Nabi natugambira ati hatta dhanantu annahu sayurithu ati nkaika kuteka nagira nti umuntu naija kuba umuntu yafa murano we naza kusikira imari yeye mwenu akahika ku muteko mu idari kugira ngo murano naza kuba nko mwana na wagabana ha bintu biye ahago kurigera okuyabena kimugambira buri kumuretera message amugambira barano biye chikoreka ngo kabere nshonga nkoro munonga so Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ishura yakana aya ya 36 sura ni bagita surati Nisa Allah subhanahu wa ta'ala natugira wa'budullah nagira ngo wa'budullah wala tushriku bihi shay'an nagira ngo murami Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'an kandi Allah mutakamugitaho ikintu cyona ikindi ekikumanyisa ngo wanoramya Allah murami wenka utakabanooramya Allah oyine y'ibintu binde ebyo kwikirizamu aharubaju wala tushriku bihi shay'an mwino takamugitaho ikintu cyona wa bil walidaini ihsana kandi agira ati mutwarizeje abazire banyu Allah subhanahu wa ta'ala agumiza magira ati wa bidhil qurba na nabanyabuzare banyu nabo mbatwarizeje wali yatama ati mutwarizeje abana ba ifuzi abaferirwa bazire babo wal masakin twagamba ari ba masakin n'abantu abatine so dhil qurba ikiyabi nabanyisa abantu abanyabuzaro kubatwarizaje
aswila wal hadiya akana manyisa okuyunga uruganda muno kushanga ngu timukuza kwangana baragezeho very good okugira enkoregana nungi hagati yanyu wal hadiya na no kubagabira kubahereze birabo kugira ngo ayine ahereza atakozire ki ayine ahereza tine kandi aba miskini ninga shabantu abatine akaba namanyisa okubasadakira na no kubagambira ebigambo birunje bikubagariza muki amani abo kuba umuntu kwa kubatine sente ayichawa ayiyanga nk'umuntu so nabana yitaga kuhewa kandi waiza kumaha ogume no mugambiraje ebigambo birunji kunka haraho abantu arikushanga mutayiwe yaho kamushabiki yamushaba kamureba kubi akamugambira kubi n'ubumwe yakimwima konka guma nagambe bigambo bitakozire ki bitabonire so Allah agira ati wal jari dhil qurba ati mura amutwarizeje barano banyu abimwineho buzare ushanga yindwe murano wawe kandi ni cousin ni kashina nyabuzare umwe no mwineho obuzare bwena agira ati wal jari al junbi ati mwine na barano banyu abakwito barano banyu batari beshagama onka muri hihi nabo so agira ati nabo bakore ki batwarizeje haza Aisha radhiyallahu anha kuyabere natwireka murano witu na argankahi na komankahi akagira ati 40 daran min kulli janbi akagira ati noza kubara amakama kumyana ahari buri side umisho gawe barama kama kumyana bona barano bawe side ya buryo barama kama kumyana abona niki na barano bawe agira ati na side ya musho amakama kumyana bona na barano bawe na ninyuma yawe amakama kumyana bona nibaki na barano konka ikiyabe namanyisa umurano akaba ikiyabe namanyisa umaka akaba takumanyisa ati of course no shanga ikayo muntu erimo amaju mingi akata kubara amaju noza kushanga ikayo muntu umwe erimo amaju 5 erimo amaju 10 so abo no ba region ikinoji baranke kemwe so obara makama kumyana ari buryo bona ne barano bawe makumyana ari bumosho bona ne barano bawe umisho hamwe na nakahi hamwe na nenyuma Nabi sallallahu alaihi wasallama kuyabe nashobora wenkawe umurano akagira ati barano bitu barimo miteko eshatu akagira ati minhum lahu thalath huquqi atumuri barano bitu ni bingi kuko wahurira muri bagama kama 10 misho baraburi nibabari bingi munonga so akagira ati umuri barano bawe hariho abarukubanza ebintu bishatu ebyo ine kubano bakora nkabarano bawe yagira ati minhum lahu haqqani oine barano bawe abarukubanza ibintu bibiri yagira ati minhum lahu haqqun wahid oine murano wawe nakubanza ikintu kimwe chonka kandi unotikwa kubana ukora ki no kimukora no kikiriza nabi yashobora yagira ngo abarukubanza ibintu murano warukubanza ibintu bishatu numurano wawe icyo ne cyo kubanza ari umusilamu icyo ne cya kabiri no munyabuzari law haqqul islam no munanizi waho ningashi nakubanza kugira ngo no umusilamu wabanoza kusara yine kumwisho tuze gukora ki ako batari umusilamu turamugambira gukora ki ako sora te gukora ki te kumukakataho so agira ati umurano wo kuvunaniza wo bishatu numvunaniza wo busilamu numvunaniza waho umurano kugira ngo numurano wawe no buzari aho kuba wanumuhereze kintu wabone nabantu babira bo kuza kuhereza no wanzo reba mwenu nibaremera kikwingana ki umishogoha ga Allah subhanahu wa ta'ala nabi agira ngo haraho kuvunanizwa hebintu bibiri ubwo ni murano wawe kandi umusilamu konka utamwineho ki utamwineho buzari numvunanizwa hebintu bibiri numvunanizwa ho busilamu na numurano byonka bibiri kugira ngo murano wawe kandi no musilamu
nabbi agamba ha muntu ondijo yagira ngu owo kuvunanyizibwaho ekintu kimwe ni murano wawe atari musiramu ogwo noteekwa kumukorera byona ebikumanyisa obuntu buramu okumutwariza gye ekimwenu okutuura gye nk'okume ekigambo okutuura gye ebyokubasa kukorera omuntu akashemererwa ati nankana n'omutuuze murungi byona noteekwa kubimukorera noteekwa kurya nawe noteekwa kusheyaringa nawe noteekwa kuganiira nawe hagira ekyambaho kyona omwirukangirire nk'oku turabirebe omuvunanyizibwa bw'omuntu ahari murano weye insha Allah konka Aisha radhiyallahu anha ijo baruma kabuza nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamugira ati akamgira ati ya Rasulallah wanjiwe ombaka wa Allah entuma ya Allah akamugira ati innali jaraini akamgira ati nyine barano banje babiri fa ila ayyuhuma ahdi hati iki kinyine kindi kwenda kugaba ncherezoha nyina kintu ni kice konka ncherezoha so akamugarukamu yamugira ati ila man aqraba minki baba echo kwenda kugaba cherezogwe omuryango gweye oguri hihi mbwenu obori hihi na gwa mbwenu obori hihi nawe banu wakora ki banu wahereza ikimanyiza toyine kugurukogwe toyine kumuguruka okaza handijo akuba no wamukora your immediate neighbor no kutekwa kubandizaho wawe ine cyo kwenda gaba cyona akuba Aisha radhiyallahu anha hadith akagira ngo man sami an-nida ogo kubasa kwemerera mu makaga oketa fa huwa jaruka akajya togwe nabariki nabari murano wawe nabi agira ati man sallama ka subha umuntu ari kubasa kusara niwe eswara ya subuhi ticyanshonga yargankahi no basa kuba yatambara mayuruzi 2 mayuruzi 3 mayuruzi 4 kuwankahi yarugati yayizira ha motoka ti yayizira ha piki yatambuze bijere yiza mwashara hamusha eswara ya subuhi 12 mu kasheshe ubwo nabari murano wawe ohiro necho kubara makama 10 hati warayija kashara niwe subuhi naba yabachi naba yaba murano wawe naam okay barakallahu fikum njamno nanje wahura mazima umurano n'ikintu kikuru munonga twine kutwaza kurongi barana bitu kandi bona ko kutwahurura side na side enyuma no misho anobara amaju 80 abo bona ni baba barana bawe so tukugira ngo gwa kuri hihi munonga ngo niwe murana we kangaha na nabandi bona abari omuriyago amaju 80 ko edene ere kutugambira so jena nyenda tuzabujunanzwa gwenyine obuwagamba so obujunanzwa bwo nubuho muntu obwaine ahamurana obunanzwa omujunanzwa omuntu obwaine ahamurana weye hadithi ekuriga al-Hasan al-Basri qala akagira ngo qila ya Rasulallah nti akabuzibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuza bamugira ngo ya Rasulallah wanjiwe ombaka waruhanga intuma ya Allah bakamugira ngo ma haqqul jari ala al-jari obujunanzibwa bwa murano w'omuntu ahari murano weye nubuha akagira ati inistaqradaka yaje akakugira ati mpora kasente akaraztahu no muhora yije akakugira ati mpore mitware 2 mpore mitware 5 mpora zingahi murano wawe wabuzini nokora ki no zumuyambisa konka uwahora taine kwewe kigambo eki abona bakagamba nshonga yo gukora yagira ati man akhadha amwalun nas wa huwa yuridu atlafiha umuntu ara yijaka twari sente zo muntu akujya ati mpore mitware 5 konka umutima gwa kujya tinguza gukora ki tinguza kuzumuhereza atlafahu Allah namuyambo butazumuhereza Allah nakuyambo kuzinyaga akuba ukizana mission yo gukora ki already in intention yo kunyaga niwo Allah takakutera hemhanda yo kufuna sente gukora ki ukushashwa noza kuzinyaga kandi wayalqa Allah sarikan akira ko rahikummisho ga Allah noza kwishanga uri umushuma Allah kubari nkumuki nkumushuma nabiya jango umuntu arahore mutahiwe yorohora rwo mirundi ebiti
qarudha marratayn wahora umuntu yije akakugira ati mpore mitware 5 ukajimuhereza akagenda oba yazigaruje batakazigaruje akagaruka undi umurundi akatigaruka nguze zindi ukamwongera yindi mitware 5 Allah nakubaranka ya sadaka fakana masodaka marra Allah nakubaranka ya sadaka mitware 10 no barazirite sente zo bakakora iki bakazikugarza Allah nakubaranka ya sadaka emitwaro 10 so cyo kubanza ngo inistaqradaka aqradta yakugira ati mpora nokora ki no muhora wa indaaka ajabta murano wawe yakweta kugira ati oba yafuterese munanye ndaganiraho niwe ningashayi n'umukoro gwa halali gukwikiriza ku musiramu kugira ngo umukoro no guzamu ajabta oti notekwa kuba no icere no yetaba ukije umukoro gwe to the extent ngo no twakuba twine uko kusiba kwitu okwa sunna umutwara be yakweta mukoro gweye toine kuzaho ku mukoro no kuba kuriyo kuriyana no kora ki no kunywa mbone kwarayije wija wabosibire norangu njibasa kumukora kubi nekisibo no kiragamo rwagati kwa bakutari kusibo kwiteka cyane abana mwene cyo nchikwere ko bukuru gwaki wallahi mashallah so nabi sallallahu alaihi wasallam ajirati wa in maridha udda akagira ati murano wawe cyabaho akarwara cyabaho akarwara udda noteko kuba nokora ki no murambura ukaza kumurebaho murano wanje ruire kumutwara hakatunda ubota kinoza yo mushabira nubu ninka konkoza yo mureba agira ati konka murano wanje nakimanya mundu yire ndya akagira ati wa inista'anaka wa inista'ana bika a'anta kwarije murano wakakugira ati nani nkushabo biyambi nyamba umumbereji ningeji notekwa kuba nokora ki notekwa kuba no muyamba kora be no kibasa yagira ati wa in aswabatuhu musibatun murano wakwara afune kiziruchona azaita oine kumumuri hihi ukamugumya notekwa kumuza hihi mukamurano wawe ukamugumya umumbera yo nakware yaferwa musasire atija kwariyo narra ni ukareta marra kware narra mujye twonkasore iyo nibaho nanyijo nkaferwa umwana tani ko muhereze ibintu bikugumya uti so yafuna iki bicone cyamuhikaho oine kuba muri yarubaju ukamugumya ukamwereka mbono kamwereka ubukuru bomurano nakahura yayi yagara nk'umuntu yamanya ngo ine murana ati ni murano mungi mashallah agira ati wa in aswabahu khairun murano wa kwara afune kirungi hanaita wizo mushemere umuhasi mbaguto kasira mwenu umshemererweho umuyebarizeho umusime umuhane mashallah we bari kumbe kenjo nungi kano kigamo mutima murundi kigamo mutima murundi ko bantu naija gambe kigamba ati we bari kumbe ka konko mutima nenjo yawe yaheza kugira wajiri yaheza kukigamba yaterwa musa that is a bad eye kina bisho salama yagizire ngo inna la'ina haqqun mazmekisho ne cyamazima kibaho kiri real mtu naija rebe ikintu cyawo kirungi yaheza kukireba ati akigambe bigambo bingi koine motoka nungi kumbe ubiheza kugireba ngo yarafune iki accident kafune kizibu ninga shika kagumane fano zo mugaraje buri izoba so icyo ni kisho kiba kwita ngo ni kisho so na binjo yatwigisize dwa kagira ati kwera rebe ikintu cya mutayi wawe kirungi ugira ati masha Allah la haula wala quwwata illa billah Nabi sallallahu alaihi wasallama agaraka jirati wa in mata ati murano wawe kwarafe shahidta uyije aharufurweye obeho ukoremera umuntu abandi nco kurebera sahaba mu kuyafire akuyafirira umwana Nabi sallallahu alaihi wasallama yagira ngo isna wala ahli Jafar ta'aman
akagira ati abeka ya Jafari mu batekera kamera abana family yabo bari muri bareke kuba nibo baferirwe nibo bari mu kiyungu ni bateka ni batorana hariya so mu bayambe nico uri kurera mbagira ngo itumsiramu ya waferwa abantu nibo bine bakwija bakabatekera bakora ki timwe kubatekera kandi mukazana no mabanja kuri abantu hato umusalamu abinji tubakacengeretse umusalamu yaheza kuferwa abatakani bo bakwija bakamberaho ikintu kumanyisa abatakani bo bararanwa n'abanyabuzare abanyamikago bona nibija bayambaho bambo batekera abaferirwe babareteye birungi kunka kutari kugira ngo aferirwa guze kibanza nagurente kubagira ki kubagira abantu abazici yes aza hino tukaza mukuzika ijo aha aza kutabenturgeyo abantu bagamba bindi ntana mazima twarugaye tutari abantu bakaba bindi ukabota kubasa kuri saha abantu bona ngo baheze konka abantu bakabiyomberamo ntana mazima tukabura kuriya batushitamisa kurugashe itano bakashazinga tukabura kuriya ati abantu nibija kandi ori abantu bacamuka munonga harufu abantu bacamuka twine bwenu bayereka ngo nibwo bamba kundo mugenza yafa nibenda bari yamere ye kushemba yo bani bageta ngo nibamukorere mbaga yo kushemba yo bari ibintu byeye bamure ko basigana bakora ki nibara nababona abona babasibwo mu mabanja wallahi so nekintu kibi munonga nabi sallallahu alaihi wasallam ikindi kuza kushemba yo ahanshonga mwenu ekikushemba yo muhadithe jo ahabujunanyizibwa bumurano w'umuntu ahari murano weye nabi akagira ati wa ingaba murano wakwara abataruho ahine ayigire mu safari taruho abamweni babakoma bari mu chome konkani murano wawe ninga yaza taxi bahombwe no taxi baho hafiz taho ine kumukomera ni chikakatako it is a must unotiko kumukumira ko tukuza kureba umuntu ayo nataho munzu ya murano wawe utakumanya ira no mushuma kandi ukagumuhunami n'ubujunanyizi bwawe nkaki nkamurano w'umuntu okutwariza je murano wawe ukamukumira makageye kwara abataruho ahubwo nawe naza gukorera nico kimwe wabataruho naam yani manzila huwa yala iki yabe na maisha nabi sallallahu alaihi wasallam akana maisha ngo mukumire ekayeye na nabarumu umukumereka na nabarumu to the extent ntiwabu inobso wabona basa Allah kakuhereza koraze murano wawe tariyo no kimangu tariyo oye hari yabana either no basakushanga yabaterera ngese munanda kubasindikira kasente ese mutuzikozire ki ziruho abana basiba enjara mbwe note ko kureka ngo wakora ki wahikayo wabacekingaho ibatumwe n'icyo kuriya n'ikintu cyukuri munonga nabi akagira ati wala tuudhihi murano wa utakamunakuwaza utakamutwariza kubi biketari kidirika na nakahoho akarukurugo musefuriya yawe yotekire muki inyama yotekire mu imboga zawe mere yawe abantu mbasika zapirawo muka abantu bose inyama babanza bazikarira akahoho kona kagenda katambura katera niba yes nabakatekaho condition akakwakurizo yagira ati illa antuhdiya ilay ico chikore wabano manyago noza kumuhereza ki noza kumuhereza ningo muheyeteke yes haza umuhadithe inde kongera hikigambo kimwe ekikumi ko binagamba byona nimwenda so hadithe indi yo neyonera hikigambo ekikumi kitangaza na munonga nabakagira ati alla tutwila bina'aka alayhi ati toine ku kore ekizimbe ukakibesa kiringwa uriyo kaguma kurya hanze aza ukamwino kashereka enju ya murano wawe ukamushwekera yo kuri illa bitwibati min nafsihi ukwiyaho with his consent when akukiriza kweye
akikiriza umuzo mugambiro ati kunkano ninza kombeka ekizimbe ne cyakarina aza niki kuba kiringo cyine mu buzibu nani ngushawikirize konka utakamwihira we light kugira ngo utachweza no we tastera yo light obundi light yane etwirene umuyamba tetechikayo ariyo mwere. Yes, so no ba wakora ki nukuba kwabo kumuna kuhaza no bamutwariza kubi sallallahu alaihi wasallama icyo nico yayongireho. So ebyo ni bimwe ahavunanyizibwa bw'omuntu ibyo ubashimiriye kuba nakora ahari muranwa weye. Okay, barakallahu fikum. Njamana wanje echo washenga kurunji mnonga okwega tukahwaye nebajang every day is a learning day. No basaguma no fayo kwege kintu kisya ninga na wana bimanya turi abantu ntwewa obundi no shanga kandi twaza kubi abarwana bitu obundi bintu ibyo shange tutabifako ninga shit tutabita omunkora konka ninja wahora twariza kurunji umurana wawe konka no jani bangaya bari kukikora spana Allah na bari kubikora ko tutabiga mazima nubabaki nubabaki mazima bache mno umbuche bwabo nabi sallallahu alaihi wasallama akagira ati walladhi nafsi biyadi ati nindahira Allah ugwa kwasire umutima gwanje mikono yeye because twe nabantu Allah no wayino emiso yitu umukono gwe. So nagira ati nindahira Allah ugwayino mwisi gwanje mikono yeye arukushara hakagira ati kangu imate gwati kafe ningashire kangu kumeje agomahuriri yagira ati la yuslimu abdun umuntu akubasa kugira ubusilamu takubasa kuba umusilamu akaba umusilamu bya serious hatta yaslama an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi okwisi abantu obara muhone nomechi bakwito kuhona bakahona obi obukurwa mu mutima gwawe meaning that umuntu nwasa kumwereka ngo murano no mukunda kungu mutima gwawe utakumukunda akira bahuhuru umutima gogwa wafa so akagira ati notekwa kuciha yo mu mutima gwo ukamukunda walisanihi ukamugamba hebirungi wayadihi nemikono yawe kamukora ki ebirungi kare ukabura kumwisi aho burabe urukoze umutima gwawe ukamutamwa ningashorere rwawe ukamugamba hwebi ukamugambura hariya wayadihi hamwe na nemikono yawe ukushanga ngo umuntu nakwata amabare ugatika umuhanda gwa murano wawe hakuraba omushika kasasiro yes omushika kasasiro no shika mizga rwawe gazowe n'agateganisa yagira ati wala yu'minu abdun atina no muntu takubasa kuba muyikiriza icyo kubaza yajya utakubasa kuba muki omusilamu omuntu yaba takozire umwe yaba murano we yatamuhonere yagira ati takubasa no kuba muyikiriza la ya amanjarahu bawaiqahu murano wawe yatakona ebibyo nebikurugama. Okay, barakallahu fikum. Nijana nanje wahora twaza kubanza tuze ukache umukahomuro ntagaruka batakaruka. illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habiballah Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Dhabi Otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano akaremwe byama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno chanti kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayaziro atakuma tikana simukana zarumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino kolekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriomu abwachikandi yakulira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu
twegiteho aha programu y'ebyobwombeki ahi turi kuba ntutayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations Yes. buri zobe nsineyitorora nsinerimo ebisya byingi so tuguma ntureta design zeshemerire tungo bahabuzi ku rugo mu bahangu rero manye bahama byo kuhangaza ebyombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya eritaka rwaza kombekaho yine sharosharo zishikire ninga waza kombeko muri abandi ebyobwombeki nibabe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله إبراهيم خليل الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Amnano anje nakwakira mugahumurako reka tugumize muna program yitu nyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV West Studios nkinemo Sheikh Muzaffar Akawesa kandi anomushomesa wa Emirates Nursery Primary School obeturi tureba nshonga nkuru munonga ekwatena na muranwa yeso ine kuba no twazota murana wawe atware bangu murana nekintu kikuru munonga oyine kuba nomutwazaje munonga iwe naye anakutwariza ku bintu zakuba ntibirebaho mu misho iwe guma nomutwarizaje Allah subhanahu wa ta'ala naza kumuhindurira yes aterere kandi ase online so Sheikh Kabyemera we bari munonga kutureba n'abantu mwe n'amazima nimwe bari kunda TV West nimwe bari kunda program y'Obusiramu kandi mazima nitubakunda munonga so shena nikushaka kumiza mutongere hadithe zindi eziri gamba ahanshonga yo murano na barakallahu fikum barakana umurano n'ubutwa kugira ngo tugushomizo bariyona ukawo yenenzi tukubasa kuya kuba nabi sallallahu alaihi wasallam na kugira nti malaika kuyabirije kumuretero bakavwena iyi ne message yabe muretire yumugireta haza twarizaje barano bawe so ichuma isangu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murano akamugamba ibintu bingi munonga so haro hadithi okurga aha sahaba naitwa Abdullah ibn Amr ibn As akagira ati nabi sallallahu alaihi wasallam akagira sabatun abantu mushanju abari mu miteko mushanju la yanzuru Allah ilayhim yawm al-qiyamah nti ahakiro chemperu Allah subhanahu wa ta'ala naza kubatine wetavu kugira ngo nangwa barebeho mwechume sana naza kubabinire ekinaga yes wala yuzakihim Allah takwija kubeza wa yaqulu lahum udkhulu an-nara ma'a dakhilin Allah naza kubagira ati muzomuru mugubere mpaka bahe bari kutaraza kubera barra abantu abo abari aha nubondio ninzagambaho umuribo harimo group sezindi kunka harimo na n'umuntu kutwariza kubiki ngo kunaza kubagamba akagira ati aho kubanza akagira ati abantu abo ubu bakikora alfa'il wal maf'ul ubu bakikora na naye akikora bona nabazankaye mbazomuru yagira ati alwatwa abantu abaku like ibi bitukura umuseza heru homosexuality kushanga ngo umushiza na n'umushiza mutahiwe bakora maka abo tubariza mu Allah subhanahu wa ta'ala takwenda kubarebaho takwija no kubeza ubu bakikora na naye akikora wanaki hayadahu na n'abantu abarkwanga kutasi abakazi haza bakenda ngo bacheta masturbation abari kutina ubushwere bazo mbinde biri haramu na inangu ayetware nk'umuntu ari umufumbo
atereza umutima gweye haza atine mukazi arukukozesa emikono yeye kandi wo bari kubasa ku mutunga wanaki halbahima na n'umuntu wena arukubasa gukora enshonga z'ubufumbo akazikora ahanyamishwa yakwata ente yakwata embuzi yakwata ki eje mbuzi yakwata ito ubusiramu n'ubugituye tutatakizwa no kugiriya na yafa ntugizika tutatakizwa kora ki okugiriya wanaki halmara fi duburiha na n'umuntu arukuretwa mu mahando gutarugwe aine mucara we umushonga z'ubufumbo yagira ati wajami almar'a wabnataha na n'umuntu araje mu nsonga z'ubufumbo akazamuna no mama akagaruka akazamuna no muhara ukashanga umushisha nakozesa nyina umwana wo mwishikina no mushwe nyine yes wazani bihalila tijarihi na nogwe arakora ubwenzi ninga kashambana na n'umukazi ari lawful wa halali uba woyire aza wa murano we mbweno okushambanisa mukabandi yagira ati owamushanzo akagira ati walmu'dhi jarahu na n'umuntu atakutwariza jabarano bimwe na rukubatwariza kubi hatta yal'anahu an-nas ukisena abantu bakutandika kugamba bakagira ngo nkana natwariza kubimurano wiye ona mazima ka mutuntu izana kayamara ho mirembe n'abantu bakahika kucerebera abantu abon Allah subhanahu wa ta'ala takuza kubareba wallahi illa an yatuba bi shurutiha okuyaho abantu abo baheza okwetisiza Allah subhanahu wa ta'ala kandi bakashikiriza conditions ninga shoburomborombo bukwetisa abakwa noza kwetisiza Allah konkesho beyi wakoze ukagikora muntu mutari wawe mbweno yine kwetisiza Allah bikwatari Allah ebyo muntu uketisiza ki omuntu wenyine uketisiza omuntu wenyine owashobeza yes Nabi sallallahu alayhi wasallama akaba nagambira sahaba rkwitwa Abu Dharr al-Ghafari ya mujirati Abu Dharr nwari yunabitebye binajirati awswani khalili Muhammadun sallallahu alayhi wasallama bithalathi najirati munywani wanje Muhammad akankutira akandamira akanyihanangiriza kugira ngo ngumenye kwate aha bintu bingahi bintu bishatu akamugira ati Nabi sallallahu alayhi akamugira ati isma hurikirizaje wa atwe kandi ogondere oyorobe walau li abdin majdu'il anfi no warabe omuntu ariyo nakugambire bigambe ebyo ebyo ariyo naza kugambira no borashange ngo omuntu ogwe enyindo yeye ekachwekaho no manya enyindo ginehereza shape omuntu of course yarugaho na beauty yeye yes so enyindo yaheza kurugaho ninge kafunisi cyamucona omuntu nasha kubi so nabakagira ati umuntu kwarabe yabari yo mwiru omwiru kiyabe namanyisa nabasa kuba ari inkomukozi ningashari yo mworo haza n'enyindo yecwekire nje norangugwe nayazo mu state mbi muno taine sente nakozese watakwesharraho kandi n'enyindo ye mwene beauty ye ya face ajiruzinjire akagira ati oyine kumuhurikirizaje kandi okamugondera okamworobera ebyari naza kugambira fa idha sana'ata marakatan akamugira ati Abu Dharr kora ateke emboga zoni zoba narimo wateke nyama wateke cyenyanja katugereza nyama kuba no shoti niyo mere nizo mboga z'abantu mutari kuteka abantu bona bakagwansa no mikupu mbwenu nibagikunda mno abantu bagikunda mno nabi akamugira ati kora ateke emboga waba wateka nyama waba wateka ki fa akthir ma'aha yuteka mamizi mingi watuahid jiranika minha atkora heze no manyisa supu nyingi teka musupu nyingi ya teka musupu nyingi washuka mamizi mingi that means uri no kora supu ni nyingi kwera byabiri kilo yenyama wabanoza kugiya mu bifi 8 5 giye mu bifi byingi ushara ubuntu buke buke konkorebeke ngo akora orebeke ngo waherezaho ha murano wawe yamugambire kigambe cya kashatu yamugira ati waswali
aswalata liwaqtiha kandi ogumusare swala ombwire bwayo obuhikire ogumusare swala ombwire bwayo so ebyo nabi sallallahu alaihi wasallam akana biramira sahaba arkwetwa Abu Dharr tichikumanyisa ngo sahaba ugwa kana twariza kuba abantu konka ebimakana bimwegesa ngo abyega bimanye ayongera abyakora kandi nitwe kenyini tukore ki tumwegera nico kurebera Abu Dharr tarachikozire wenka kuyahiriza kucega ije yakora ki irana n'umuntu ari yativa ariyo nareba program eji wagira icyo wayiga batayiba batafuna mugisha gukurebwa mu nkebi gendo igisabandi bagambire twonka bayemba shomesa TV West bagambe iki neki sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam umushiza kija ya umushizo umkwija hari nabi akija yashku jarahu aruku gamba bibi ahari murano weye mun murano wanje kayamara hemirembe so murano waye kana mukore ibintu bimunonga yiza namujya twonka nyonkorenta murano wanje kayanyita kana angambura yangambura hariya kunkwanike myenda yanje ajiza jushikita kanjikora nabi sallallahu alaihi wasallam akamugira ati kufa adhaka anhu iwerebe kangwe byakora byona tuwamukora kibicona iwe kume mkono yawe n'umutima gwawe n'ururimi rwawe ubutamuteganisa iwe gumana okore birungi wasbir ala adhahu ogumisereze ebye byariyo nakora ki ebyari kukora wenko muntu abo kuba noshanga abantu bamwe ni bajanti ati mbone murana ampindukire kintu mbone oshangoriya yaenda nanguna no kufurka umwanya aha bamurana we konka twareba ngo ine kuba na swabor ogumena okore birungi kandi ogumena no gumisereza nabya kagambe ikigambo nikikuru munonga era n'umuntu ari yakurikiriza wahurira ikigambe iki ariyo natureba kwari no mango bintu twariza kubarano bawe uruzi ikigambe iki akagira tu gumera mwenu yakume utakwere ahari murano wawe ibyara kwere ugumisereze wakafa bil maut faraqan Allahu akbar akagira to kufa nkiza kubamara okubahura oshange nguyo yabari umunsi urukujyo tumurano wanje yankoreki mwena kumazere hemirembe Allah naza kubahura utafayo naza kutwara kwite oriya guma muno muhone atunga ubusinge ati ningashi oriya akukore ebyo abenu Allah subhanahu wa ta'ala bino yakora shi abenu weyihaho ni wotunge ki utunga ubusinge akuba enseji tutukuza kuguma mpaka so Hasan al-Basri akagira ati laisa husnul jawari akana nagamba hacho kumwino kutwariza jumurano w'umuntu yagira ati laisa husnul jawari kufa al-adha anil jari akagira ati okutwariza jumurano wa tichumayisa ngo takamukore bichonka kugira ngo iyo mwino kwetantara okumukore bibi otakaja unichecho chonka yagira ati walakin husnul jawari as-sabr ala al-adha min al-jari echkwetwo kutwariza jumurano wawe harumu iwo kugumera ibya murano wawe byakukora kwari nakore byo nakugira umwe utakaza umushiriki ngo kubona nango hone murano wawe amwe nazo umushirika murondera imbazi nandangwa mubinga muyo ibyo nakano no wayongera habibi wallahi yes so n'ikintu kibi munonga hadithi ukurga hari sahaba arkwetwa Anas bin Malik radiyallahu anhu nagamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam akagira innal jara ubunubi niyagamba ahabubi bumuntu atakutwariza je murano we nabaka akagira ati innal jara mazima murano w'umuntu yata'allaqu bijarihi yawm al-qiyamah naenda kuija kwesiba ahari murano weye ahizo bariachi ya qiyama achiro chempe fayaqul qari mwesiba hari yamugambire bigambe bi ya rabbi
amurano we mwene uguba kozire kubi naija gambi bigambi bari kubigambira Allah amjati ya rabbi aturuhanga wanje umurizi wanje wasa'ata ala akhi hadha ati muganda wanje ugu ukamuhereza ibintu byinji ukamuhindura umugiga wamukorera birungi ukamuha sente yabo umugiga kaine za business mbwenu izoba natasi ya sente nyinji uwe naryaje najwaraje waqatarta alayya ati nyowe Allah tora mbwenu ibyanje ukufuna kwanje ukakubesa kuce nkani mfuna yanje ninje akuna akora nuko nyine kuriya tinyine nako kusevinga umwe nako kuriya kakora ki kabura agira ati umsija yan atomwe nkani ndarejara konkobwa wayumsi hadha shabanan wala arakozire ki ayigusi agira ati fasalhu mumburize lima aghlaqa babahu Allah mumburize kangugu mumburize awenci yakinjira umuryango gwe awenci yakinjira urwiji duni ahabwanje arukugira ngo ntakazamo ntakatahamu wa haramani ma qad wasa'ata alayhi yanyimecho icyo wamuhiri nabi akagira ati sallallahu alayhi wasallama akarahira yajatu wallahi la yu'min ati nindahira Allah omuntu kubasa kuba umwicereza ati wallahi la yu'min ati umuntu kubasa kuba ki umwicereza takubasa kuba umwicereza basaba bambuza ngo ya Rasulallah n'umuntu cyogurugamba ngo utakubasa kuba umwicereza amashuka yafune bizubu uko atakwasa kuba umwicereza we ensi yakugifuna mu kika ya mushara yabagira ati alladhi yabitu shab'anan ati ndiyo ningamba ha muntu gwari kurara yugusibondorera kuriya murana rekwe wajari jayo ni la jambi kandi murana weye harubaju ubanu buryo ubanu mushoba no misho banenyuma yarara ki yarara inenjara ari na stavinga uri ari nagwembi nangwa bamwe no shangana n'ibyo kuriya babinaga hariya ibyo kuriya babinaga kasasiro konka bari kubiyenda bamuri hihaho konka tafire umuntu nkaba kutura mu matawuni bari hamizgo noshanga yine nka hakurwa mu cyaro bazokwa leta bitocha bisyaho atekaho kumunju bisya bikeza kusyanaga nkahi anaga kasasiro abantu batahi bimu mbarara ki barari ninga bamwe biba byahi bikasya okusya nebifukira ndala amen akabona akashanga ngo bari nabihayo nanda kubihe kutandika kubegaba so ne kintu kibi mnonga okay barakallahu fikum ninja mwana nanje wahura so twine kutwariza je barana bitu omunjeri zona kureba kandi twabasa kubatunga ho baraka ningashimisha kandi nito tubase kutungamo ibirungi nyamwingi so munani wanje ninja wahura ubanzo cyebuze mururana wawe no mutwarizota ningashi na we yaba nakutwariza kubiwe wakora uki niwe wariyo no yenda kumugarira titwatase ninga no mukwasa Allah subhanahu wa ta'ala ukagumisiriza byone byakora iwe kaguma no kore birungi we omsigira Allah subhanahu wa ta'ala so twine kutwariza je barana bitu atubase kandi kubiyaho jana inshallah ta'ala so shaytu asgezayo obdachika nkabuna bonka yes na nyenda oyongere kutushobora ningashi othe message ninga shop house aha kigambo cyo umurano cyo murano atime kuba natwazi waje munonga umumbera yono ine kumwegendesereza wine kuba mwegendesereza munonga ahari murano wawe nabi sallallahu alaihi wasallam hadith eji akagira ati kun akagira nabi sallallahu alaihi wasallam akagira ati kun wari'an akagira ati kun wari'an ati bumuntu arkwegendesereza takun abadan nas noza kushanga wahiza kuba arkwegendesereza nwenda kuiza kushanga uri umuntu arikukiza yo kuramya Allah ako buri cyo raze kwana za kujya twankaranga nakikundeke wallahi
so echo raze kukuro bino reka ngo kine bwino Allah kiyakigambiro yagira ati wakun kani'an obe omuntu arukweyigusya na n'icyo cyokozire echo yine takun ashkara nas echo kora kifune nuyinda kwiza kushanga ori wo umuntu arukukira yokora ki kwebaza yagira ati wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika oyendeza abantu echo rukora ki echo kwendeza mwene wano mangu murano tokwe wano nangu tokwenda bakwere kibi reka kuchikora murano wawe yagira ati akagira ati wa ahsin mujawaraka wa ahsin mujawarata man jawaraka takum musliman iwe kore birungi tereze nshobi za murano wawe bebe byariyo nakora iwe kora mu biki kora mu birungi takum musliman noza kuba muslimu wadara wallahi umwikirizo shiri yes yagira ati wa aqilla dhahika kandi cendeze no kushekasheke bitarumu umuntu akirabaho murana arabaho mushekasheke bitakwatiri nango umuntu shange umuriyo ni musheke byanyu konka azin oyereka oyondo moreka azifu muriyo ni mushekero mushekerawe umusheka munonga umuntu wasa no kusheka munonga teka tariyo nashekera ninga nangambura nabakagira ati mu ncendeze kusheka fa inna kathrata adh-dhahiki yumitu al-qalba woko kusheka munonga nchishisho mutima gumu kigwita burensa nashekereriyo so kushanga takiri nabi sallallahu alaihi wasallam agira ati umuntu we man kana yu'min billah umuntu arkwikiriza Allah wal yawmil akhir arkwikiriza qiyama ngweriyo eruna ko ikiro chemperu falyakul khairan umuntu gwagambe birungi aw liyasmit qarata bina hunam it is better you keep quiet than kugamba yes akaja tu man kana yu'min billah kana umuntu wena kwikiriza Allah wal yawmil akhir na nekiro chemperu falyukrim jarahu atwa amwenu atwarizije muranwa weye atwa man kana yu'min ngoma zimahine chiwaiga program weje abamwe no shango bundi murana kaho natungo bzibu oyanga kumufaho yanga kuzaye kwirukangirira konko ye wangu niwe kibasa kwikaho kandi shange ubwo wenyine niwe rukwenda koreke akwiyambe so mureke tuyambagane tukwatanise tukore ngane kurunji mnonga tukundane kandi tuwefeho buri umwe afamtahi wawe abakuba umurana n'ekintu cyukuru munonga murana niwe ine kuba nabanza in fact byone biri kwikaho niwe ine kuba nabanza kubimanya washimiye kwatwa ho konkeri genda no shanga umuntu nafero munju neiba wenyine atakumanya nangule kiru harabahonka atafire yo kubuza mwenti tukora mukanya tukora ki oshange neighborhood achabe kintu ekende so mureke tutereze tubase kuba abantu barungi mnonga kandi abikiriza abashirire program itini ko yagendetyo ahanasgand hawasali kana nyinemo Sheikh Muzaffar Kawesa umushomesa wa Emirates Nursery Primary School obetatu ntureba aha murano twaza kubendeza okurara kurungi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka wetene bakanda bo munana abamaze kabarande cyana neratata basubya cyarina tawe ye wine subya cyarina tawe ye wine subya cyarina iwo murebo wa TV West omuhanguzi omuhanguzi wa TV West omuhanguzi wa camukana sente andika star 238 star 3 *10# ukuzalisha 10 zawe tawo mukazano hakure mikwara 5 chikore speed
twacyanika zizo reba namba ya screen yawe urebe namba yawe urimo omukazi nabwo ryakanyama ozo umuhanguzi yarebe karo aroshebo urwota aja nibayeta bisisino asimu yonoreba hoki asimu yonoreba hoki aja tera kari kaurire urira mashemera kwa wanyani wakwetoa haba kimuhumuza wajitera kesi mejo uri mwanya ki muri kitozo cyane sebo emitwara tanasimu ya waziri wazire kashi uzumana direba aja ozanire mirundi ngai zanire mirundi wangure mitwara 5 mazuma ramusha abantu babiri boka tutaye gweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Otaferwa Storage mwana ka boy. Nduwase. Wayase. Nachi. Nalo. Na mutima. Tuwacherwa chi? Nowe. Nterwa mizigo. Tuwacherwa mizi. Ati yanyowe no manya china kusabira kazindaro. Nyenda bona barioko bachimanye. Bachimanye ngwechi. Bachimanye mbunyo nyenda kubera muyimbi. Toma kapera yes. Toma kapera mwesongozi. Akapera. Yes. Akapera kari bwekati. Yes. Nyina mbatero muziki. Tandika. Newe katandika buto mwana nyewe ni mpwenje. Era kuriga buto mwana nyewe ni mpwenje. Wose ngo mugato tano wanje chimanye nyewe. Okuonja mwana nigo muri mu mwana. Yera kare skiri tukahurire. Alien akambia de uncle Steve An. Jana zgede. Mwe mugambe pate nde kankube pate de kankube pate nde kankube pate sababu sabinde kankube pate zina ni muhumuza muzukuru barije omusiji kasushente yengobe niyo ndikoze ni muteja mateji nesha hayo kubihano obwire niburi gentlemen this is Rasta Andrew Fit Deus fizo wanapita linka police go je abakare bakachefu mungu warwana nawe akakwata tutago mukina birogo ni wawe akesongoro nyenda ontereyo akesongo kwa T-Power kwa kweta niwe chimuliro seji naba nkwine confuse me ngabaletse bagambe ira kuba niba wenka I'm loving omuneneserezo nukwikibwaho Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi Roseform. At Roseform we deliver in real time. Roseform.
won't fight you. Men that come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting my best, everybody, oh oh. And it's because of your Kung Fu. And anytime that I'm out of control, you hold me down. You never let go. Yeah. Munagiso, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I go run for you. And anybody ways I be, yeah, no be you, pull it, I be. I'll be running to you, running, running, running to you. You go there for anywhere that you go to. You don't need to worry, anything you want. Sundown to sundown, love me no go round down. Anytime you come to me, baby, I go answer. Any other brother, baby, make them run out. And if you want me coming to you, I go come to you. Oh, you wanna see me, baby, don't chase me. Tell me what you want, baby, say I'm not in my